nje ukuthi abanye abantu vele ukubona umuntu akhulume makuthiwa uyisikhuluma emngcwabeni kodwa uthi kahle hle against thina. Sayithulela kwazabuya phela umngcwabo kwangcwatshwa kwaphela kwahlukana. Hayi sisuke lapho siye kaMaster sesiphethe iwill sesithi siyolungisa izinto zikababa. Masithi sifika sekuthiwa kunewill esikhona Ibhalo baba. Ikuthiwa ibhalo baba. Okay. Masithi iwill ikhona bese sesithi thina okay kulungile ke isho ukuthi yona ibhalwe isikhansela le yethu ngoba thina yethu yango 2005 manje seyilena eyayenziwe ibhalwe 2010. Okay mase sesithi thina ke bese besibona ngoba kunale amawili kase kanjena kuzofreezwa shuthi izinto zika baba. Hayi sijabulela ukuthi kuzofreezwa ke kuzobe sekwenziwa icourt ke kwenziwe zonke lezo zinto. That was 2012 angithi. 2013 kwaku February kungena icall wayesifonela ngoba phela sikhulele ngakhona la. Kuthiwe indlu yakini sidayisile akaziwa umuntu obehleli yena lo girlfriend lo ukuthi washonaphi. Ngokhulu ithoba ngicela ukuthatha leli thuba ngikubingelele ngikwamukele mbukeli weBlack Life TV kwisiqephu sethu esithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Eniyazi ukuthi njalo mekuleli uhlelo sihlezi sidinga indaba zemizi yabantu sithanda ukuthola ukuthi kahle kahle yini yenza ukuthi umndeni ungabi right noma bangahlali ngendlela eright enokuthula nothando. Thina sifune ukusibona ukuthi singakwazi ukusiza mehluleka futhi ukusiza siyenza into eniyaziyo ke bafethu sithumela ocepheshe osisho ukuthi ayisihlulekile bafethu ucela zama olunye usizo kodwa futhi sikwazile siyesijabule ngoba phela into esisuke sifisa thina ukuthi sigcine sikwazi ukuthi sisize abantu laba xake khona babona ukuthi akhambe khona kahle. Without any waste of time ngicela ungivumele mbukeli wami engimthandayo ukuthi ngibingelele osisi abaseduze kwami ngizowabingelela nje bese ngiyabacela ngokukhulu kwithoba ukuthi banibingelele emva kwalokho bazobe sebezisho ukuthi bawoba bakaba and then bese behlala phezulu kodaba ukuthi basibhalele kwa Black Life bafisa sibasize ngani. Ngicela ukuthatha lethuba mhlawumbe ngiqale ngala left. Sawubona mama unjani? Yebo sawubona. Ngiyaphila sithando sami ngicela ubingelele umbukeli nje weBlack Life bese uyazisho ukuthi uba wakwaba. Ngiyabingelela kubabukeli bonke. Mina ngukhethiwe ngakaMlambo. Yes. Sinenkinga la kodwa ke sizonibekela konke ukuthi kwenzakalani kwaze kwafikaphi sekwenzakalani namanje. Okay sithando sami ngiyabonga. Nawe mama ngicela wenze the very same thing. Ngicela ukubingelela ababukeli beBlack Life TV onibingelela uthandeka kaMlambo. Sizocela ukuthi sinichazele ngenkinga yethu. Okay. Njoba senizwele babingelelile base bazisho ukuthi baba. Mina uMlangeni Magasela ngizobanikeza ithuba angazi ke noma ngizonikeza usisi ngala ka left noma nga right ozokwazi ukuthi alichaze kahle udaba ukuze silizwe kahle ukuthi luqalaphi ligcinephi. Soqala longa ka right. Qale wa right. Okay sithando sami ngicela wenze kanjalo ungichazele nje ukhuleke. Ungagijimi nje relax, you are not fighting akekho umuntu ozokulwisa sifuna nje ukuluzwa lonke because sesikhathi ukukhuluma amaphaphe phezulu ubuyihlule kwiarticulate ngendlela eright and ugcina ngafiki ngendlela efana ngekufika ngayo. I understand alone. So for me to understand yonke into ngicela nje urelax, take a deep breath bese uyangichazela sithando sami ngilalele ngikuphi indlela. Sungaqala sithando. Ngisacela ukunichazela ngodaba olwasivelela ekhaya ngo2012 kwashona ubaba. Ubaba mayeshona indlu ayikade seyenzile iwill. Ngithi wayenza ngo2007 maqeda kushona uma. Ukuthi mangabe shona yena indlu izobe isibhalwa ingapha kuzobe sekubhalwa izingane zakhe wayibhala futhi kuzoqala kubo bani kulandelane kanjani. So ngokuthi ke besisebenza wabe sesinikeza yona futhi ukuthi sigcine ibe ngakuthina ngoba ubaba icondition yakhe isingasekho right wayesene stroke zonke nje izinto umuntu mangabe ne stroke vele kusuke engasa even mental usuke engasa function kahle. So wasinikeza kona sagcina. So wayeshadile ke ekade divorce umawa eshadile nomoya umamncane. So benomuzi Chaswed. So asazi ukuthi bahlulana kuphi mabehlulana ngoba ngathi ngise Cape Town mina sise Cape Town sezwe sekuthiwa ubaba usewudayisile umuzi kwathi usebuyile uselapha ekhaya. Okay
maye sekhaya ke shuthi sifike sekuDisember kwama holidays ayo baba ukhona ngokuthi fanele siphindele emsebenzini ngoJanuary bese simfunela umama wangale ekhaya emakhaya impela ukuthi azombheka. Okay. Hayi silungiselele ukubuyela emsebenzini sefikile nomama simshiyeni ubaba nomama wayezombheka sihambe siphinde emsebenzini. Mase seqhubeka ke ngisemsebenzini awusithola isikhathi sokubuya ngoba besisebenzele eCape Town. So kukude kakhulu kusuka eCape Town uze KZN. Bese silokho kukhona kusiswethu omunye oshadile obehlala naye emzini wakhe. So athi mayefika ezochecka afika sitshethi ekhaya ngifice sekungasekho lo muntu ebesimshiyile sekukhona umama omunye amusho ke igama lakhe nesibongo. Hayi. Umama omunye uyamazi vele wena ngicela umama loyo ngizothi umama untombazane ngathi umshana wakomunye umuzi wakamakhelwane. So babeke baba nobudlelwane ubaba nalo mama. So shuthi bahlukana sathi bahlulana kuphike futhi wayekade evele nje sewubaba kukhona noma ubaba mayehamba ekhaya uhamba naye lo mama lo ngathi bayohlala la bahlala khona shuthi wamshiya la amshiya khona waseyo ebonana nomunye umama ababekade bezwana naye besakhula shuthi bese seyangi. So wamshiya lo la amshiya khona. So wabe esethola lona ke baqhubeka waze buya divorce noma wathatha lona obesho sababeke baba sebudlelwaneni besakhula. So baqhubeka ke impilo baze babe bayashada wa divorce noma baze babe bayashada. Lo shuthi wamshiya kanjalo. Kwaqhubeka ke impilo ke sikhula ngoba ukuhamba kwakhe ubaba ngangenza uStandard 4. So yaqhubeka ke iminyaka yahamba indlu vele ibhaliwe vele ibhala ubaba vele. So mase sikhula thina ubaba ke athi hayi endlini indlu athi esegula ubaba sibize umamncane lo wayeshade naye sizobona ubaba asekho right. Hayi ke simbone kube sifike emzini wakhe ubaba ke afike asinikeze i-title deed yendlu athi indlu leya indlu yethu siyiphathe kahle. Ngase ngisebenza ngaleso sikhathi sibuye size ekhaya kumavelo esivumile isihambane yobona babweni. Sibuye size ekhaya simkhombise kuma nayi title deed ubaba usinikezile wathi umuzi wethu lo sihlale kahle suphathe kahle. Yaqhubeka kwaqhubeka isikhathi kanti uma uzoshona 2005 ngoNovember 22. Mayise shonile uma ayike angcwatshwe kuma kuqhubeka kanjalo. So ukuthi kuse kanjalo ke size sikhulume nobaba uthi njengoba uma engasekho indlu sinenkisi yasaba ukuthi asazi kokwenzakalani njengoba sekushona uma nawe mawushona indlu kokwenza nje bese ethi ayi kulungile masiyokwenza iwili. Sihambe siyokwenza iwili siye kummeli waye ulapha edrobheni simthathe futhi simise edrobheni athi siyokwenza isiyenze ke iwili ke athi ubaba ke masizigcinele thina icopy yethu enye izoya eMaritzburg. Shutha ngazi la kugcina khona okay yes amatitles. Ikube kanjalo ke enye shuthi izosala eofisini lammeli. Okay. Sigcineke kanjalo. So nje emva kwalokho ke ngishintsha ngoba ngikade ngisebenzele eEastern Cape ngiyosebenzele eCape Town. Nosisi wami naye athola umsebenzi futhi khona eCape Town. Shuthi kuthi kusanjalo ke nangubaba sesebuya esesithola ukuthi ubaba usebuyile ekhaya. Mayebuye ekhaya ufica kukhona usisi omdala ozala udadewabo kaMa. So yena ko wayekade khona hayi baba usekhona isiza ubaba sebuyile bese sikuthi kuDisember bese sivele ngoba kwase kuyophela unyaka vele wabuya ngisikwa kuNovember. Sibuye ngoDisember masifikayo baba ukhona hayi kulungile sihlale kuqhutsheke kuhlalwe ke sisi ngoba sizophindela emsebenzini ngoJanuary kungcono sikufunela umuntu. Sikhulume futhi nabale emakhaya ukuthi basitholela umuntu. Ayezeke umama wayebuye emakhaya ke ezosibhekela ubaba siphinde emsebenzini then ila sathi mase sibuya khona ke sesithi siyezwe usisi wethu lo shadile wathi sengifica lapha yasekukhona umama bani lo wakamakhelwane i-ex yababa. Hayi sicele kama leave emsebenzini sibuye sizoza usikwenzakalani. Hayi masifika ke sifike ke vele hayi nje sifike shuthi wayesahambile ngoba kwase kuntambama masifika. Hayi sifike sithola nangempela kukhona le ex kababa. Siyabona sikhona umuntu osekhona la endlini kukhona nabafana abathi maluma abanye kubaba abanye bathi mkhulu kubaba bayazidohozela beza vele besuka emakhaya bezofuna umsebenzi ba related nobaba ba related vele babiza usaphila ubaba.
babiza umlambo vele. Hayi kuqhubeke-ke kube khona lokho ukuthi siphinde futhi back emsebenzini. Masiphinda back emsebenzini silokhuze-ke ngidecide ukuthi ngithenge umuzi ngoba sekugcwele abafana abaningi ekhaya bothi even ifika indlu inkulu but sebeya own amakamera usenandawo njengoba sifikile asisenandawo. Sithenge-ke sibe ngakhona. Kuthi kuse kanjalo-ke njengoba sashintsha futhi ngashintsha ngabe sengiba seMpumalanga umsebenzi. Usisi wami wabuya bese hayi ngizohlala-ke mina ngigada umuzi lo ngala. Hayi asale-ke ngala eThekwini. Kuthi kusekanjalo sizwe sekuthiwa ubaba useshonile. Okay. Mayeseshonile ubaba sisuke lapho sifonele umamncane ngoba vele sasine communication nomamncane lo ayeshade nobaba. Simtshela kuthiwa ubaba useshonile. Bese sesithi thina kuthiwa ushonele emshiyeni. Masifika athi asambeni-ke siyobheka. Masifika emshiyeni sisayinele ilokhuzane umzimba kababa siwuthathe. Besinamapholisa oHolland. So uHolland angisho awunawo ilokhuzane amakhaza. Okay. So bese sesithi hayi shuthi sizokhokha ngocash. Then siwuthatha umzimba kababa ku-arrange ne-funeral parlour leyo ku-arrange nayo angenise ubaba khona lapho. Kuthi kusekanjalo sisaqeda kusayinela everything. Kungena i-call, sekungena i-call ubaba lo othi siwuthathelane umzimba kababa ngoba indoda walosisi. Angisazi wathi yena uyini nalosisi. So asikwazi ukuthi singawuthatha thina siyingane zakhe nonkosikazi wakhe. Ingakho sithatha umzimba kababa ngoba sizomngcwaba. Hayi kube yileyo into size sibize kuthiwe ngesikhathi esithile sifunakala. Sabizelwa lapha kaViya ngisathi kuphi la le kwakukhona umasingcwabisane lapha. Sabizelwa lapho satshela ukuthi umzimba bayawuthatha ngenkani. Okay. Bawuthathe vele siyathreatenishwa. Siyekele vele sesiyaqhaqhazela ngoba kuningi nje sasesithuselwa ngaso. Ngakho suyekela umzimba bawuthathe kanjalo. Sihambe asazi njalo because asikwazi nokulwa. Sizule siye kwiSolezwe. Masiya kwiSolezwe sikhulume nalo silichazela udaba lethu. Kodwa sizange size kunalokho sasifonelwa kuthiwe noma ningaze nize niye kuphi ngeke ngisizo ayikho into eyinina nje senifile nje nina. Hayi sathula sathula njalo baba wahlala 2 weeks engangcwatshwa. Besifonela yena abanye bathi izani kuzongcwatshwa ubaba wenu ngoba ubaba wenu uzohlala isikhathi esinganani. Akukho sizokwenza into esizodiscussa nabo ngoba bamthathe ubaba ngaphandle kwepermission yethu. Okay. Sikuze singayi kakhulu khona sohambisana. Ubaba lo nkosikazi lo ocommunicate naye vele nani communicate naye lo ekuthiwa uyena ufanele athathe isidumbu sika baba. Ha u-girlfriend, ex-girlfriend. Abashadanga bona. Abazange baze bashada. U-girlfriend ufuna isidumbu sika baba. Yebo. Okay ngaqhubeka. Hayi basithathe-ke isidumbu sika baba ngaleyo ndlela-ke baze babe bayahlela ukuya emngcwabeni ukuthi kuyangcwatshwa. Umngcwabo waphumela khona lapha ka KO7 ngoba thina sasifuna ukuthi ayongcwatshwa le emakhaya. Hayi bawuthathe-ke umzimba safika ngomgqibelo vele thina ngelanga lomngcwabo. Masifika sihamba nomndeni wakaMlambo-ke akukho vele sasukusho kwakwenziwa inkonzo. Wawubona nje ukuthi abanye abantu vele ukubona umuntu akhulume makuthiwa uyisikhuluma emngcwabeni kodwa usikahle hle against thina. Sayithulela kwazobuya phela umngcwabo kwangcwatshwa kwaphela. Kwahlukana hayi sisuke lapho siye kaMaster sesiphethe iwill sesithi siyolungisa izinto zikababa. Masithi sifika sekuthiwa kunewill esikhona Ibhalo baba. Ikuthiwa ibhalo ubaba. Okay. Masithi iwill ikhona bese sesithi thina okay kulungile-ke ishuthi yona ibhalwe isikhansela le yethu ngoba thina yethu yango 2005 manje seyilena eyayenziwe ibhalwe 2010. Okay mase sesithi thina-ke bese besibona ngoba kunale amawili kase kanjena kuzofreezwa shuthi izinto zikababa. Hayi sijabulela ukuthi kuzofreezwa-ke kuzobe sekwenziwa i-court-ke kwenziwe zonke lezo zinto. That was 2012 angithi. 2013 kwakuFebruary kungena i-call wayesifonela ngoba phela sikhulele ngakhona la. Kuthiwe indlu yakini sidayisile akaziwa umuntu obehleli yena lo girlfriend lo ukuthi washonaphi. Ngehlike futhi eMpumalanga ngize ngala sifike
silokhuze sithathe ngifonele nommeli wawukhona ummeli esasikade simsebenzisa imtshela ukuthi indlu sekuthiwa isidayisile ngoba ngithi sasivele already process isiqalile kuyena. Hayi athi hayi kulungile uzofika nini ngapha ngisho ukuthi ngizofika nini. Kwakuyi weekend futhi ngifike ngithi ngesonto emini sivukele siye lapha yakhe siyokhuluma nalaba akuthiwa bathenge indlu ukuthi le ndlu le indlu yethu so idayiswe kusathiwe kufreeze izinto zika baba. Okay. Hayi bangafuni ke ukuzwa abaphendula ukuthi bona indlu abayithenganga ku-girlfriend abayithenganga futhi egameni lika baba bayithenge bambize lo baba lo akasekho kusashona bambize lo baba bathi bayithenge kuyena. Futhi indlela ake ngingakusho nje lokho ukuthi kwaba khona lokho ukuthi kwaphendulana ngaleyo ndlela kwaphendulana ngayo. Ngoba nawo nosisi lo indlela ayisiphendula ngayo ayisiphume sidumele vele akukho esizokwenza sizame ngama lawyers sibonisa akuthi ama lawyer anthathani beka ke because nge-understand le i-will after 5 years angithi fanele renew umnikazi wayo so i-confusion ngamagaseli la ubaba uqala i-statement sakho uthe waweshaya i-stroke wasekhombisa ukuthi umqondo wakhe awusahambi kahle esa right before kuze azashona. Yes. Ujola nalo sisi vele u-under i-stroke. Emva kwalokho kutholakala ukuthi umuzi i-will le enye iqhamuka kephi ku-girlfriend ex-girlfriend. Yes. Ebhala u-ex-girlfriend yasayino baba. Yes bathi sayino baba kodwa ila khona esathi akusiyi signature yababa nje. Kwangayona vele. Kwangayona. But abameli bathini mina lafika lapha e-master court. Bathi asifuna ama-experts angithi. Yes kuzocheckwa le signature le. So sagcina sibo because nakhona angisho ibona mhlawumbe kufanele bathi senginifunelile i-expert ethile iyona ezosenzela lento kwagcina into yakhona ingacaci yaphelela emoyeni sathula ke yaphela iminyaka kuthe ngo-2024 saqala futhi siyayivusa masiyivusa siye kummeli okuyena owayenza i-will. Okay. Simasifika ayibuke ke athi ngoba sasifikile nje la yena uyena oyenza i-will manje mangabe kuqala le ndaba makushona baba sasingezingane abese sethi ke kulungile kasiqale phansi ke athole wonke ke ama document ngoba sasicelile kuleya lo ukuthi sicela sinikeze wonke nje ama documents sawathatha ke samnikeza kwathi usazowafunda ke wawafunda ke emva lokho abese yasho ukuthi ummeli wayese yenzile i-court application. Sure. So akubange kusaze ukuthi kuphele laphi lapho ngoba nje into ongasayiboni nje ukuthi ummeli uthini yena lo wokuqala lo wokuqala we-will lo we-will wathi uya withdraw lo we-will le enani ube umuntu esinga understand ukuthi kwenzakalani ngoba ukugcina kwethu ukukhuluma naye ngoba saze saya ka-master wayetha sofunani kambe wagcina esethi fanele siye sithole la kusayine khona ubaba afune ama original document asayine ubaba 13 or 14 khona zo comparison nale ukuthi iyona. So sawathola ngithi ayemancane kakhulu because phela ningasahlali naye vele ya. So kwathiwa kufuneka kusase sisi ubaba ugcina kwesagcina sebenzisa ibank i-FNB so manje ke kwaba ukuthi kuthiwa kufuneka sithole i-ID kababa lesingenayo ukuze bakwazi baqhubeke baye ebank bafuna i-ID number or original ID. Bathi bafuna original ID. Sahluleka lapho ke saphelelwa ke manje ukuthi sesizothini ke ngoba phela akukho lo muntu lo owagcina esekuyena osehleli nobaba wazi wangcwaba ubaba vela akukho nje ayengasinikeza kona even mase siyacabanga ukuthi bangathiwa siya trace sothola usazilahla zonke lezo zinto vela isekho lo muntu ongcwatshwa ubaba u-ex-girlfriend. Yes. Umncwaba ngaliphi ubaba ngenxa ye-will? Umncwaba ngokuthi kuthiwa sebehlale for 6 months. Angikuzwa sisi. Bathi bona umthetho like inyanga. Yes inyanga ezo6 behleli seku more than 6 months so bathi bona umthetho uyaqualify ukuthi angenza noma yini ngomzimba kababa. Hayi ngiyaqala ke lo mthetho mengawazi angifuna amanga. Oh okay. Kwathiwa futhi bese kulotsholiwe. Wayeselobolile vele ubaba. Ayi asikwazi lokho kwathiwa bese kulotsholiwe ifamily yakhe usisi nje iyawazi amalobolo kababa. Umndeni kababa uphi lapho?
because I believe ukuthi ubaba melobola uzosebenzisa nabanye bengxenye yomndeni wakhe angikwazi ukukhuluma nabo sasikhuluma nabo bathi abakwazi bona lokho babekhona nabemngcwabeni yebo babekhona. yo yonke lento iyangidida kodwa into engidida kakhulu ile part ka-girlfriend nanokuthi u-girlfriend gcine kwabo uyena umuntu okuthiwa akawudayisanga umuzi uphume kanjani esandleni sakhe and lokhu kwewili ngiyakwazi ukuthi yena ngicabanga ukuthi u-5 years the last time ngi-check it was 2024 iwili fanele after 5 years abuye ulokhuzane kodwa abuye lo iholder yewili uzoyishintsha so mase ishintsha efaka omunye umuntu yabo kune-possibility esingeke ngibe ne-show yami ngifuna ukugarantela lokho because ngangingekho esikhathi sababa ukuthi ubaba ngesikhathi esethandana nalo sisi khona izinto abazenza yazi abantu besifazane esebona umuzi bakhuluma mhlawumbe ohamba oshintsha iwili there is a possibility of that ukuthi ubaba kuko konke lokho esesikubona naye khona irole enkulu ayidlala lento ngabe ufuna ukuthi abantu besilisa bahlale babe single abuka izinto sakhe abuka isimo sakhe mhlawumbe nakona kwawukuthi mhlawumbe nekheduzane senigulile akekho umuntu omnakekelayo so wonke umuntu under i-desperation uyafuna umuntu ozoba seduze kwakhe so abantu kuma usu-desperate khona umuntu oseduze kwakhe noma bangakwazi ukuthi akuchophe kahle kahle mina kumina into enga-understand ukuthi izifike ekhothi kungaphumeleli kuzokhomperisha amalokhuzane ama-signature yonke nje leyo nto why kunzima kanje and okunye futhi ubumeli lo oqala lo we-will le ebhalwe nini kwakufanele kube yena u-apply ecourt ngoba phela usanayo original will eshoyo ukuthi lo muntu lo wabhala kanje kumina kube into ehamba icourt leyo ukuthi nayi original lokhuzane will eyabhala lo muntu kanje kanje wafaka ingane zakhe bese comparison nale akwazi ukuyimela phela egcineni ummeli ya understand leyo nto umuntu nje obambi akakwazi ukuthi anganiyekelela bese nithi wavela wanyamalala naye mhlambe ke ngiyalizwa ipoint lakhe if angizwe kahle please correct me if ngi wrong le part lo uthi wena ummeli wathi yena ukube nafika early ushilo lokho Yes. lo qala Lo wango wayenziwe. 2000 bani iwile ngo 2001 In 5. yango 2005 lo mmeli vele kwakufanele ukuthi meqala kwenzeka lezi zinto nihambe nekuyena straight ningas waste isikhathi yena kusiyakwazi ukuthi asend lokhuzane application ecourt ahamba ayonimela ukuthi nayi will nakuthi kanje 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 bese ke lo mmeli lo munye ufika vele izinto zeni ziphethe ummeli bese kuyatholakala isiqiniso likephi because ngenzeka ukuthi yabo nje basihleli kanje sistuck sonke kodwa uma singalandelela ngempela ngoba ngicabanga mhlawumbe ukuze sibe right sonke fanele landelelwe lo daba you understand fanele kutholakale zonke ezinye izinto and okungithusayo ukuthi nathi umuzi usudayisiwe mase nifica umuzi usudayisiwe ufika kanjani manje lapha yana ku-advertise khona imizi Angithi ube usudayiswa awuzange uzo-advertise nje ngesikhathi usudayiswa that was Okokuqala. 2013 13, i okay. process yakho ngase bayiqala ngo-2012 mangabheka amaphepha la because Okay. khona la yayi-rejecta khona ukuthi bethi bayayi-transfer Ehhe. kukaningi i-rejecta vele mangabe besebenza Kuyavela ama-transfers emaphepheni? kuyavela la Ngibonile emaphepheni amaphepha mame ngiyabona yes mami bebe reject ya kukaningi reject so up until yaze yabe iya-register ngo-2013 ngesikwakuwabo February lapho so mayi-register ngaleso sikhathi ila khona ebe isi-register kule family le khona njengamanje leyo family leyo okuyiyona omunye wakhona usebenza kaMaster so u-aware ukuthi izinto zifriziwe lapho ungayithenga kanjani indlu owaziyo ukuthi izinto zakhona le property so umuntu owayithenga niyamazi sure umazi animazi ukuthi umuntu owayithenga indlu siyamazi ngokumbona sesike saya vele kuyena wathini isithengiwe vele indlu kuyena yathengwa vele ngo-2013 njengoba manje sebekwi-process yokuyithengisa futhi bona shuthi nabo sebeyayidayisa sebeyayidayisa manje anikwazi ukuthola okay kukephi kula Mlazi yebo kula imlazi kakhe ngoba Okay. thina into ebesiyifuna ukuthi bame ukuyidayisa up until size sisolve lezi inkinga nesisenazo bese siyayithenga back asafuna ukulo senifuna ukuthenga sifuna ukuthenga so njoba yena
ayakaphumi ephepheni ukuthi iyadayiswa njengamanje. Iphumile Ikhona iphumile. ku-Property But 24. yini yenza ukuthi ningavumeleki ukuthi nikwazi ukuyithenga? Njengamanje isimo sami kwi-credit profile asingivumeli Oh, ukuthi ukuthi ungahambe uyothenga. ngingahamba ngiyothenga. So that is why bethi saya sayoba-confront beku-last month sathi siyacela ukuthi nisimele nisimele up until kulunge kahle iprofile yami ngizokwazi ukuthi ngiyithenge futhi. Bathi bona shuthi bathi basazokhuluma. So mangabe sisuke lapho basitshele futhi ukuthi sikhulume ne-agent yabo ethile. So masimfonela lo agent bese sithi hayi bebengakamfoneli yena bese sithi angimbeke esithombeni ngifuna ukuthini. Bese ngiyamchazela ukuthi udaba indlu yasekhaya yadayiseka ngendlela esingayazi yadayiseka kanjani. But ke manje sesifuna ukuyithenga back futhi. Bathi bona abese sizobafonela ke the following day ngimfonela athi ukhulumile nabo. Bayala vele bathi bona bayadayisa amaqhamuka ibhaya nje bazoqhubeka neprocess angebaze bakwazi ukusimela. Ne-possibility ukuthi nabo bayodayisa ngoba bona iy'nkulumo or khona ezinye izinto ezenzakalayo esingeke sesizazi thina yabo. Mhlampe vele ngoba nisho ukuthi ukudayisa kwangekho right. So ngizama ucabanga ukuthi even if manje sizama ukuthola e-master court ukuthi kwenzakalani sithole lo yamela uqala we-will sithole from yena ukuthi ngampela kwenzakalani because iwili ayikhona leyo qala. Uma isishintsha ngoba ubaba beseshadile, I hope abantu besilisa bayifunda lento guys. Useshadile manje usehamba ilolobola nina nazi nomndeni awazi asazi kwakwenzakalani because ubaba nikhumbula ukuthi waqale waba ne-stroke nje vele long time ago. And then yonke lento leyo kulobola nokuthi ahlale nomunye umuntu wesifazane vele yenzeka mentally akasekho right. So uma usucina usudayiseka ngaleyo ndlela indlela engayi-understand but nakhona bahluleka shame umndeni ukuthi umndeni wamlamba ukuthi ukwazi ukulwa ugcina umuzi ubuyela ngakubona. Wagcina udayisiwe-ke instead. Manje-ke inkinga-ke abasafuni ukuthi kuliwe abasathanda ukuthi kuliwe. Sebefisa ukuthi umuzi bawuthenge kodwa usisi usalinde ukuthi i-credit score yakhe ibe right, i-profile yakhe ibe right rather. So engifisa ukwazi mina noba uthu ithandwa zami. Isizathu ukuthi nifuna ukuyothenga le amuzi is it because nesilonda sokuthi ikini ngoba ubaba wayevele eshilo kaseqaleni or insenilwela ukuthi egcineni liwinile leli cala lalomuzi. Sifuna ukuthengisa ukuyibuyisa back ngoba isekhaya. Yonke into umuntu uyazi umuntu ophila isinto asiphuphi sikwenye indawo hlezi siphupha sile. Sihlezi siphupha sisekhaya noma ngathi ujabule ekhaya noma ngathi uyakhala ekhaya wona amaphupha ahlupheka ngalokho nje. Yikho-ke nabo behlupheka bengakwazi ukuhlala umuzi nomunye uzowuthenga even if anuthengi bazohlupheka ngoba phela yileyo nto inkinga. I don't think ukuthi khona umuntu ongathi ethenga umuzi sekuphela isikhathi singanani uthengile nje bese udayisa. Uphelile 10 years. Sehlala 10 years? Ngoba it was 2013 bewuthenga. Okay, if isifiso senu ukuthi thina sizama ukunisiza nikwazi ukuthenga umuzi wakini back. Bakwazi ukuthi banilinde ungazi uthenga omunye umuntu. Yeah. Okay. Ngiyayizwa lento enichazayo ithando. Ngokuthina from Black Life TV siyafisa ukunisiza sizama ngawo wonke amandla esinawo. And sohamba nani sobona ukuthi yini esikwazi ukuyizama yini esikwazi ukuyithola with amaphepha lawo enawo. Yabo. In terms of ukuthi kuthenge kumuzi mhlawumbe ngesikhathi esibhizi neprocess zama ukuthola sothola enye into engabe isolution ukudlula kwakwona lokho ukuthi siyithenge umuzi osekhaya. I don't know but ngoba usuthenga omunye umuntu ayithenganga masithenga omunye umuntu sekuphume laba kuzoba nzima. Nakhona fanele sithole ukuthi udayiseka kanjani umuzi kunento eziningi kangaka elengayo namaphepha. You understand? I think lokho mhlawumbe enganishiya nakho namhlanje ngoba njengamanje asinayo umuntu othengile kuzofanele senze iplan ukuthi sikwazi ukuthi sithole umuntu othengile sidinga yiningi nje izinto esizidingayo in order for us ukuthi sithi go forward with this case because it is a serious case. Ngoba ngokwethu ucabanga makungenzeka kukhulunywe nabo first nje kunga laba abasendlini ukuthi bake basimele bandla siyacela bake basimele kuzobonakala ke lapho ukuthi kwenzakalani bazothi bemile kuzobe kugijinga ngokwami kuzobe kugijinywa kubhulunga sibacela no sizowenza ama arrangements sibone ukuthi sofinyelela kanjani khona ngoba nithe ikhona la imlazi kakhe yangithi yebo ngicabanga ukuthi ku possible sokhuluma nabaphathi
bese-ke siyaplana ukuthi siwenza kanjani ukuthi mhlawumbe sihambe siye khona ngoba vele I don't think ukuthi into ekhulumisayo ngoba bona bawona ngithi umndeni ababona futhi bakuboka ex-wife abantu nje abayithengela umuzi eceleni nabo bathi abawuthenga ku-ex-wife bayithengela ngenye indlela yabo so asenzeni kanjalo bafazi ngicabanga ukuthi ilokho esingakwenza for today okubalekile ukuthi ngifuna yonke le information ngithola ukuthi kwenzakalani nama-title dates sibone ukuthi kahle kahle kwenzakalani ukuze sikwazi ukuthi siya kanjani phambili with lolu daba nakhona siyathemba naningakuyeki ukuthandaza yabo uNkulunkulu uyasiza bafethu angifuni qaba manga kwesikhathi ungathulwa ngalendlela njengoba sesila mhlawumbe kube khona umuntu ozothi ayibo Makasela labantu abenze kanje nakanje nakanje mhlawumbe khona umuntu osebenze Master Court khona abantu abazi amafruit anje ayenzakalayo and then bazama ukunisiza so guys mina nje okwanamhlanje ngizothi ngicela siqhubeke sikhuleke sobe sesenza ama arrangements of sibone ukuthi siya kanjani phambili ngale case. Thank you so much for ukusithemba ukuthi singakwazi ukungenelela so themba nathi uNkulunkulu asithemba ukuthi siyethemba ukuthi uNkulunkulu uzosiza ukuthi sikwazi ukuqhubeka nalo sihambe siyobheka until nize nithola usizo. Siyabonga nathi kakhulu. Thank you so much. Ngathi singalithola usizo. Yeah. Because yabo isikhathi umuntu uyathi ufuna ngoba efuna ukuwina ezinye izinto mhlawumbe uNkulunkulu enza amabomu uthi igcine ingagcinanga ngakuwena angifuni ukushumayela kakhulu kodwa sometimes sesibambelele into kanti vele ziyasilimaza uNkulunkulu wenza ngamabomu uthi zingabe sekunezathu eziningi kwesisikhathi uthi uyadedela vele njoba ingapheli lento yalomuzi kunezathu ukuthi fanele ngempela ugcina unganini and usiyabona ukuthi sekuseduzane phambili ikho amandleni engapheli wena mekule case ukuthi umuzi kababa umuzi noma seninayo indawo ukuhlala akubona nokuthi ninayo indawo ukuhlala ukuthi nje ngifuna ukuthi ngicine indawo yasekhaya igcina ibuyele ekhaya njengoba nisho ukuthi ekhaya isekhaya wonke umuntu uyathanda ukuthi ajabule bese phinde ekhaya ngiyarelate ngiyabonga kakhulu bukele Black Life umndeni wangaMlambo uchaza udaba serious kakhulu bakhuluma indaba yomuzi and yonke into bayibekile banamaphepha and mhlawumbe nawe ummeli uya understand mhlawumbe sebenza Master Court please cela bandla usondele ngakuthina azama usiza nathi sosukuma sihambe sosiza sibone ukuthi sohamba sigcine phi sofisa ke mbukela ukuthi sesifike kona umuzi nakhona silu sifuna ukuzozwa nje kahle sibone ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi osisi baphinde bathola umuzi kababa wabo back ngokufisa kwami engafisi nokuthi baze bawuthenga kodwa ngifisa kube nobulungisi kodwa ngoba impilo ingemali ke manje la emhlabeni asazi might happen ukuthi ugcine bewuthengile mekuthi ke bayawuthenga ke abanikeza isikhathi bafethu ukuze bakwazi ukuthi benze lokho kuseyinhlizweni zabo. Thank you so much for watching this episode. Ngicela siphinde sibonane mina ngithanda iparty please make sure you do subscribe like share and comment. I'm out. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga sisebenzisa imvelo kokulapha sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho ukuthola umsebenzi ubuyisa umuntu wakini owaduka sikhona neziwasho sikhona isiwasho sokugeza isichitho ube nogazi uthandeke ebantwini ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande siyabasiza noma uma unenkinga umhlume ama-ulcer i-cancer i-BP ushukela ama-fibros uvule nesibeletho ukuzothola abantwana siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6 indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini wenza umuntu wakhe athande wena wedwa alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV.